Dobro jutro. Začenja se sejem. Že spet, ali kaj? Huda stvar. Kaj je zanimanja za ta lep šport naš? Ali je to bolj tako? Je, zanimanje je. Big sound string up and blast from the corner. Stay true reggae artist performer. It rise up youth up to riches. We could have be a gunman. Climb over ditches without education. Around the world, them know about Jamaican. To the reggae vibration. So I sing, well, a reggae music on ya. What? Keep you rocking with your daughter. Prime Minister, stop for a while and listen this ya. Stop treat reggae music like culture. It's a we culture. I must see you will sing song when give you ulster. Stop ignore the facts and get in a big league when you decide to do the country. To nekako je moje telo idealno. Odločil sem se, da ravno z letošnjim letom končam z vsemi tekmovanji v freestylu. Odločil sem se, da ravno z letošnjim letom končam z vsemi tekmovanji v freestylu. Nikoli pa nisem tja šel, zaradi tega, ker sem čakal, da bom dovolj dober, da bom brez lahko užival pogojati v svoji freestylu. Lepo zdrav. Lepo zdrav. Se greste slikat mogoče za nagradno igro? Lahko zadanate surf tečaj v Egiptu? A se ti to droka trese skozi, da? Fight you a fight, you put the reggae man first. That's why Jamaica getting worse. You know here? World of reggae music on ya. Keep you rocking with your daughter. This is the reggae music from Jamaica. Sons of Marley and Queen. Someone's living to Malaysia. Yo, stari, yo. Kje je bilo robi? Prav se sedi. Ne videti sve. A sprej boš naredil. Evo, urgentno rečujemo, ker nam je zmanjkalo cenikov. Vse je tu not, vse je tu not. Kolega, brez kolega Ivana, bi jaz bil mrtev tukaj. Vse, kar hočem povedati je, da mogoče v tem našem športu je glavno dejstvo, ki se ga bi mogli zavedati tako jaz, kakor živim od njega, kakor vsi oni, ki bojo začeli, da je glavni smisel vsega v zabavi. Ljudje smo še preveč stresirani v službi in vsi pozabljamo na vse, na bistvo, zakaj sploh imamo oni prosti čas. In recimo, sam sem probal ogromno športov, ogromno sem smučal, ogromno, po zadnje čase sem probal celo golf, bom rekel. Probal sem res vse živo, ampak surfing je edini tak šport, ko se res odmakneš od sveta. Hvala. 3, 4, zdaj. Statim! A se kaj vidi?